Nijang Karbi Anglong, Hamren Forest Division ke Parlo, Tongkamukam Forest Range Angkang, CM Dr. Tuliram Rong Hangamen Pen, Karbi Anglong ing nama Puruar Lukito, Aron Rea Arlong Kang Duk Mati, Robish Kang Hu, Paruhum Ponbor I, Lasolong, Lakhat Rok Bitung Reng Thama Constituency Angkang, Tumpreng Pen, Taradu Piadak, Kopiliaroy Akungkung, Langkit Pen, Kipejok Japanpura, Arpong Mati, Embankment Semar Pondo, Adun Tulabangso Inglong Enterprise Asylong, Kapalang Charidu Nabangpu, Bitung Reng Thama Constituency Angkang, CEM, Ningajet Henai Inuda Contractor, Birju Rajborpu, Abangpu Apansi, Arpu Pek Pondo. Sitame, Labangso Asai Kiklem Kedamalong, Asitina Hormuke Pon Kevan, Along Pusitame, CEM Amen N Pensi, Klem Dam Ponlo. Bon Sitame, Birju Rajborpu Amonit Labangso, Embankment Kaselam Pon Bomalong, Adak Chongwaisi, Kelang Dunarpu, Kapatang, Birju Rajborpu Abangpu, Kopiliaro Yakung, Embankment Kasemar Pon Bomalong, Nonamat, Arlong Kang Dukakinang, Awipin Pensi, CEM Amen N Pen, Aronre Arlong Kang Dukamena, Jungjung Aleapan, Inghi Ponlo. Lapen la suar long kang duk, embankment ke tengalong, dampar ihumta, nonamat, paklo chom che pin pen, akapreka di malong si, thok dambaredlo. Adun tu lanchop takali, mining order ave pin pen, Dongkamuka Model School along Aron Repen, Arlong kang duk, JCB Poklen pen, Kursi, CEM Amen N pen, Dongkamuka Forest Range asahem, Amega Tengno pen amat, TP chalan ave pin pen, Arlong kang duk, dampara truck pen, Roy pon paru humaredlo. Halapu Dongkamukam Forest Range atumta, Chini Nederajok, CM Hormuk Pupenamat, Lanarni Dumper Truck, Hum Kong Kep Likep, Kepache Jengta, Langdun Kronglo, Api Dongkamukam Press Club Abitumatum, Asitina Damparalong, TP Chalan Check Tunta, Ave, CM Hormulapen, Lasua Hormuke Embankment Asai, Keklemalongsi, Kithokdam Pusi, Dampar Katevaratu, Heranke Abitumatumafan, Pachini Ponlo. Lasonsi Dongkamukam Press Club Abitumpen, Kopiliaro Along, Inglong Enterprise Pen, Embankment aside, Kiklema Dimalong, Patinidang, Sitame Inglong Enterprise Pen, Sai Kiklema Dimalong, Arlong Kangduk, Araje Tek Ponlong Lededlo. Apitu Karju Pen, Patinisi, CM Amen N Pen, Kipona Arlong Kangduke, Akapreka Dimalong si, Thokdam, Angtek, Long Pontulo. Halapu Dongkamukam Forest Range Atumta, Perangke Atum Kithantu, Ansi Amek Prang Rintilo. Lasi CEM, EM atum pulotangte, Forest along pen, TP chalan ave mate, Forest Royalty Pipeta Chok Pusi, Inglong Enterprise pen, Sai Kiklem along, Kelang Charidun at Pukedo, Birju Rajbor Kamatha Ponluma, Puta, Akoy Kivan Padopor. Halapu Radatumke, Theng Piarlong, Sancti Truck Ihum, Chupon Chomanta, TP chalan Thanangji Puta, Radatumapan, Akoy Kivan Padoponlo. Lasi Ingnam Rai Komasai Kam, Ahin, Arpukedo Karbi Anglong Autonomous Council CM, Dr. Tuliram Rong Hangahin Pen, CM Amen Pen, Lapuson Asai Keklem Aputhak, Kopi Kosonsi, Kangsai Si, Padoponji Mapura, Tovar Chulang Rintilo. Birtapang Dakpon, Dongkamukam Pen, Kelvin Terang, 365, News India. Report पर किमान जाए CM है तो 10 CM लोग है ना जी आरो माल तो कोट पड़ता है এই তো মডেল কলেজের পৰা তে আপোনালোকে যেটো তাৰ পৰা মাল টানি আছে তো কিবা চালান কিবা কিবি দিয়া আছে নেকি চালান আছে না চালান এটো তো মই ক'ব নোৱাৰিম নাই মোৰ হাতত নাই এটো পৰা কেতিয়া বসলা হা কেতিয়া পৰা মানে মালটো টানি আছে এটো কালি পৰা টানি আছে যোৱা কালিৰ পৰা টানি আছে এটা ট্ৰিপ টানি আছে যোৱা কালি সাইডটি বাজি সাইডটি এটা গাড়ী 8 ট্ৰিপল না তাৰ মানে কালি একদিনত মানে 4 ট্ৰিপ ৰইছে আপোনাৰ নাম বক্সন আমার নাম হীরালাল রাজভর হীরালাল রাজভর কাম তো কার কাম হয় বলে কাম তো কারণ তো মই ক'ব নোৱাৰিম